Membau kan ini mamak kami yang duduk di pangka ke angku sultan kami membau. Sungguh pun angku sultan nan dia dang membau rapek papeh jula kepada seluruh nenek mamak yang duduk sampar. Sepanjang tinjuan angku sultan tadi mengenai pokok pekerjaan kita pada hari kini. Lah kami tinjau bana kasilang nambah pangka kerajaan nambah pokok. Pokok pekerjaan kita pada hari kini iaitunya nak sunyi daripada ampek perkara. Yang pertama nikmat, dan kedua syukur, dan ketiga santoso, dan keempat maut. Jatuhlah pada pekerjaan maut pada hari kini, iaitunya anak di bapak kemanakan dek mamak, nan bernama Fulan bin Fulan. Lah singkik pandang di dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak penuh gantang balanjuang, angok babalik kanan punya. Di pancung talang katurak, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundu. Malang tak bisa ka ditulak, muju nak dapat dirayah lah berpisah badan jonyawa. Di hari nan batiuk, di malam nan babilang lah 3 hari 3 malam pada hari kini. Jadi dek lai duduk jo guru, kandak daripada silang nama pangka kerajo nama pokok. Minta kaji sapatah doa sakulima 100 ratik tali dipati jo doa. Sekian kata dari kami Angku Sultan. Tu sampai.